Kanitha-ini wa PCA Kagoya ni kwa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uma. Mugaru na hau gabere riria Raila anacera Kiambu umuthi maundu mauma ngurani gukiega mutongoria na umwe kuma kaunti-ini ino na thiini wa gicigo kia Mount Kenya wa kumunyita ugeni guku agitigirwa aria mekumumagarite ari hamwe na mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna, ahuri biacara Jimmy wa Njigi, Kimani Rugendo na Pius Ngugi. Atongoria kiama kia ODM makionekana kwaga kuiganira na ndeto ino, aingi ao makimehutirerio haraihu gukwa magithemana nayo kaimana. Ninaomba tukifika Kisumu vile mumekaribisha Raila hapa na kule Nyanza pia tutakaribisha His Excellency Uhuru Kenyatta. Na kuna bururi ukoretwo thafarini ya kunyitithania muingi na gutigirani waikarania na njira ya thayu, atongoria nimahinyiriirie ateti gwithema kugayukania muingi ona kana kuingirania na maundu maria mangirehe rumena gatagati ka nduriri ngurani guku bururi-ini. We cannot just bequeath to our children a bigger bank account and a bigger motor vehicle. We must bequeath to them values, and it is those values that the Right Honorable Raila Odinga na Uhuru wanataka kuelekezea wananchi wa Kenya. Mwena-ini wake Raila augete no mwaka ekwirwa gukumio makue mutharafa wao gutekumakania kiro ciothe wa thirikari guku agikomithia atongoria aria makoretwo makiuga bara ya ugumania rongoreirio ruriri rumwe tu. They are only targeting one community. Hapana. Kama wewe umekuwa pale, sio ulikuwa unakuwa pale kwa niaba ya kabila yako. Sasa ile unaiba, huibi kwa niaba ya kabila yako. Wewe mwenyewe tena ugawi na watu wengine. Kwa hivyo ningependa kuambia wale wanasiasa na wajumbe ambao wanataka kupotosha wa Kenya, wacha kila mtu abebe msalaba yake. Ishera ria Raila kaunti-ini ya Kiambu riukite thiku nini tu uriri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta atanyitwo kugena kaunti-ini ya Githumo muthe wa kana kiumia giki. Maya magithiaga na mbere munini wa mutongoria wa bururi William Ruto auma kaunti-ini ya Garissa, ishera riria riukire na ciraniro kiondorita kuri muingi wa kaunti ino aria mwena mubango wa kugacirithia githomo mwena ucio. The education of children, especially in our pastoralist areas, is a priority commitment to the government of Kenya. Atongoria mekumagaritie Ruto muigire oni mareketie rugendo rwa kiuteti no makanyita baru githurane kia mwaka wa 2022 na gutiri undu kumaguoyohia. Mimi nikiwa kiongozi wa wengi na Ruto ekumagaritio ni mubunge wa Kikuyu Kimani wa Icung'wa, Eden Duale wa Garissa Town na gavana wa kaunti no Alikorane. Girifotera Kameme TV retora kone nugari wa Kamau.